Thank you. Yes. Mr. Journalist, no, please. The girl will ask. Please ask something. Okay. Any question, please? Kodėl pasirinkote islamą? Nes gimėte nemusulmoniškoje šeimoje. Why me? You were living not in a Muslim family. There were different religions, but you have chosen to be Muslim. Why? Ką atradote geresnio? What did you find to be better in Islam than in any other religion? I don't say there's nothing better than anything is good. Aš nemanau, kad yra kas nors geriau tenai. I say everybody have his own mind and logic to be neutral. Aš manau, kad kiekvienas turi savo protą, savo mąstymą ir turi būti neutralus vertindami tokius dalykus. If I want to say a sentence, it must be built on logic facts. Jeigu aš noriu pasakyti sakinį, jis turi būti paremtas logiškais faktais. One man from Switzerland asked me, where are you going? I said, I'm going to Lithuania. Vienas vyras paklausė mane Šveicarijoje, kur tu skrendi, aš pasakiau į Lietuvą. He told me they maybe kill you in the street. Jis sakė, tave galbūt užmuš gatvėje. Or there's aggressive and criminal people. Nes tenais yra agresyvus ir žmonės. And you will not go to nobody will take you to hospital when you die. Ir kai tu miršti, nieks tavęs nenuveš į ligoninę. And there is no maybe hospitals. Ten galbūt nėra ligoninių. Honestly, really, I said the truth. Jis tikrai va taip ir pasakė. So, my question was for this man. He's a logic man. I asked him. Jis yra logiškas žmogus, aš jo paklausiau. Give me one evidence from where you have this information. I follow Tu you. man dabar duok nors vieną įrodymą, iš kur tu turi He tokią said, my informaciją. ex-girlfriend hear from her friend. Mano buvusi mergina girdėjo tai iš savo draugo. So we have woman say to woman. Nes iš draugės, taigi mes turime moters pasakymą moteriai. Then believe me, 50% of the fact fake. Taigi 50% faktų jau atmetame. And then the woman said for her boyfriend. Ir tada moteris sako tai savo vaikinui. Another 50% is fake. Ir tada dar 50% Then he comes and atmetame. tells the story. O tada jis ateina ir man pasako tokias istorijas. I say I don't follow fantasy, so I follow just logic. Tada aš jam pasakiau, aš netikiu istorijomis ir pasakomis. It will come as it will come. Faktą. It will come as it will come. It will come as it will come. I'm coming to Lithuania. Bus tai bus, bet aš jau važiuosiu į Lietuvą. I found in Islam a logic, stabilization and power. Islamo religija, aš radau jėgą ir stabilumą. You can ask Roberta this question to the people who converted to Islam, the West people. They will answer you that. Roberta galėtume į to klausimą paklausti tų žmonių, kurie atsivertė į Islamą. I study Christianity. Aš tyrinėjau krikščionybę. And most of the books around the world. Ir daugybę knygų perskaičiau visame pasaulyje. And not one was logic or without mistakes. Not one was real logic, 100%. Nė viena nebuvo logiška 100%. Or without mistakes. Ar be klaidų. Or contradiction. Ar be prieštaravimų. Or unreal to practice in life. Ar nebuvo tokia praktiška, kurią galėtum praktikuoti tikrame gyvenime. Solution for our problems I found in Islam. Tai jis rado įvairių problemų sprendimus Islamo religijoje. Okay, we have 10 minutes now left. Turime 10 minučių. Please, Christina, something. Ko arabai pasiekė moterim liepindami nešioti šydus? Pas mus puošiasi, dabinasi, ten uždengia nerodo. Ir paskui antras, ar yra milijonierių Arabijoje? Yra. Yra, jeigu turi po 10 žmonių, tai yra. Noriu paklausti, kaip ir vadinasi tas šydas? Šydų. Chadra. What some Muslim people have reached by telling women to wear the chadra? Muslims telling to women. What? He said Muslims telling to women. Ko pasiekė? So what said? Okay, so he's believed that the Muslims men saying to the woman or the woman saying to themselves. Jisai klausia, kaip prasme, ar tai vyrai liepia moterimis jas nešioti, ar pačios moteris? Was haben Muslimen erreichen, dass Frauen mit... Dėl ko nešioja ir ko It's just why they wear Okay. it. Why you didn't ask mentioned in the book Christianity, like I found it for you, for the woman, shame on you when you keep your hair not covered in the church. Yra Biblija parašyta, kad gėda tau, jeigu tu neprisidengi savo galvos. Tik Korane reikia. Wait. So it's written in Bible as well. Bet taip pat ir Biblijoje liepiama moteriai prisidengti. Because Bible also from God, many of it. Dėl to, kad Biblija yra Dievo.
Tai jūs krikščionys, tada jūs krikščionys, jeigu But Dievas. Leiskite pabaigti. So it's a mention in the Bible. Shame on the woman who not cover her head in the church of God. Bažnyčia, kuri neprisidengia. Gėda jai. So we have it in the Bible, Yra parašta Biblijoje and we have it in the Quran. ir yra tas pats parašta Korane. We don't have shadow in Islam. It's black. It's not Islamic. Tos čadros, dengiančios juodosios, tos, tai You're nėra būtent iš islamo. We're talking about Iran. Iran is Shiite. It's not Muslim. Irane jos dengiasi čadromis, o Irane žmonės yra šiitai, Or not Arabic. o jisai yra ne arabų tikėjimo. So we must not mix between Iran and Iraq. Tai nereiktų arabų maišyti su iraniečiais. So, Quran say for the women Koranas sako moteriai to cover your face like this, prisidengti savo veidą taip ir rankas ypač, just to be respectable. kad būtum gerbiama. But the men didn't say that for the women. Bet vyrai to nesakė moteriams. And in Islam you're not allowed to say to women to do that. Ir islamo religijoje yra draudžiama tai sakyti moteriai. Woman must alone decide that. Moteris turi pati nuspręsti šitą. Yes, some people are pushing, could be some ways. Taip pat, žinoma, kai kurie vyrai I galbūt agree. spaudžia I moteris, agree. kad būtent elgtųsi pagal tradicijas, But pagal it's not Islamic. bet tai nėra pagal islamo religiją. Those last there are millionaires. Millionaires, people who have a million. One man is millionaire. Not money, I mean. A millionaire Gibt es in Deutschland Millionäre? has million money. Has a lot of money. Yes. Who? Arabs? Yes. Yeah, one man has a millions. Yes. There Yes. are people like that. Of course. Yra milijonierių. Taip kaip Lietuvoje. Kaip dangus ir per žemę. Kaip dangus ir per žemę. But Islam never pushes women to wear something she don't want. For example, the West European women choosing Islam and they're covering. Why don't you ask them? Bet islamas neliepia moterim dėvėti čadros, o pavyzdžiui, vakarų Europoje moteris, kurios persverčia į islamą, jos pradeda nešioti čadras ir jos pradeda prisidengti save. Tai būtent ir jų reikėtų paklausti, kodėl jos būtent daro tai. You know Maryam. She converted to Islam and she wear that. She is not Muslim, she is Slovakian. Taip, viena moteris iš Slovakijos vardu Miriam konvertavusi į islamą. She started doing that. Who? Why? I don't know why. She said she feels Islam. Taip, tai pradėjo nešioti čadras, kareles ir tiesiog reikia paklausti, kad žmonės... So they're looking for more higher respect, morality in the society. Jie paprasčiausiai tikriausiai siekia daugiau pagarbos Visuomenėje. This is the reason of it. Tai ir tokia priežastis. Okay. Any journalists here today? No journalists. You're right. Any question? So we can end it. Nice girls, you ask a question something? And ask Muslim. Are you funny? Okay. So thank you very much. We end it and thank you very much for your coming today and Dėkui, kad atėjote. hope to see you again always. If anybody need my card, I could give it to him for any Jeigu question. norite kortelės, kontaktus galite paprašyti.